ukunyuka okukhulu kwinani labantu basetyhini ababulawayo kutshanje. Kwiveki ephelileyo kufunyanwe izidumbu ezithathu zamabhinqa abulewe ngokumasikinzi kwindawo ezahlukeneyo zaseSoweto, nto leyo ekhwankqisa uluntu. Igosa lonxibelelwano lekomiti kaWard 37 uVictor Nkosi uthe ezi ziganeko zisisikhumbuzo esicacileyo semingeni amanina athe gqolo ukujongana nayo kweli lizwe. Ngaphaya koko uNkosi ukholelwa ekubeni urhulumente uyasilela ukukhusela amanina. Ziza noxinzelelo neenkxalabo iziganeko ezenzekayo zokubulawa kwamanina ngokungenalusini. Lo mkhwa uphinde wavumbuluka kwakhona njengoba bekuthe gqolo ukubhaqa imizimba yabasetyhini kwezi ntsuku zigqithileyo. Igosa lezokhuseleko kwikomiti kaWard 37 uVictor Nkosi uthi oku kuzisa uloyiko nenqwaba yemibuzo kwimiba yokhuseleko lwamanina nabantwana. Iyasihlupha kakhulu le nto leyo ngoba ngikuthe ngolesihlanu uma bangifonela bathi kunomuntu odutshuliwe, mangiya thola umuntu wesifazane osemncane ona 23 years ubeze lana ngokusebenza azogada ingane zomunye usisi. So kwaba khona umuntu omdubulayo singazi ukuthi kanjani. Uma uthi uyahamba nje la ewodini uyathola ukuthi abantu besifazane bayasaba manje, ikakhulukazi laba basasebancane, ngoba ngeke ngahamba nayizolo ngeke ngathi ukuxoxa nje nabanye abambalwa yabona ukuthi bayasaba, impilo zabo bayibona manje zingaphephanga. uNkosi uthi embindini wale ngxuba kaxaka umthetho nawo awenzi ngokusemdleni wamaxhoba esoleka ngelithi urhulumente kufuneka enze luqilima imigaqo-nkqubo eza kuqhubisana nezi zigilamkhuba. Siyacela nje uhulumeni mhlawumbe mangakasilalele kancane akashintshe nemithetho, ngoba imithetho eshaywayo yiyo le esilimazayo yiyo le yenza ukuthi izigebengu zibe namandla ukuthi zihlukumeze umphakathi, ngoba umuntu uhlukumeza ubulala umuntu manje kusasa uyambona uhamba ngaphandle unikezwe ibhayili, mawuthi uyabuza bakutshela ukuthi inkantolo. And manje leyo nto leyo yiyo into esilimaza kakhulu njengabaholi bomphakathi endaweni la esihlala khona, ngoba ubugebengu obudlangile la. Eli lungu lekomiti yezokhuseleko lithi bezinkokheli zasekuhlaleni baza kuqhubeka ukulwela iingingqi ezingcono nezikhuselekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mntu.